Ibihe byiza, umunsi mwiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira hano kuri Ibako Media TV. Amakuru agezweho muri aka kanya nuko M23 imaze kumenagura bikomeye cyane indege za Sukhoi z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa muri teritwari ya Masisi wo muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru kugeza ubu ngubu tugezeho update ziri ku rugamba aka kanya nuko M23 nyuma yuko ihanuye zino ndege, igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kumanura abandi basirikare baturutse Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo n'abasirikare ngo bamaze iminsi batozwa n'igihugu cy'Ububirigi. Ububirigi bwohereje izindi ngabo hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ingabo nyinshi cyane bimaze iminsi bivugwa ko ziri gutorezwa Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo ndetse na Kindu muri Maniema. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane biri gukorwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa nyuma y'izi ndege zirashwe na M23. Ndakubwira ko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyahagaritse by'agateganyo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri teritwari ya Mwenga ndetse no muri teritwari ya Shabunda. Guverinoma ya Kongo yahagaritse ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ibi bice. Se kubera iki byagenze bite? Ndakubwira ibyo ari byo. Ndakubwira inama yahuza ibihugu bikomeye cyane igasaba impande zombi zirwana mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano by'ako kanya ndetse n'ibitero bya drone bikomeje kugabwa mu bice by'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose ndabigufitiye nkubwira ibyo ari byo, nkubwira akantu ku kandi. Si ibyo gusa, ndaza kukubwira ko kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agiye guhagararirwa na Minisitiri w'Intebe. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin azahagararira Perezida Paul Kagame mu irahira rya Wadanyi. Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva Justin yageze i Kantono muri Benin, aho agiye guhagararira Perezida Paul Kagame mu muhango w'irahira rya perezida watowe muri iki gihugu cya Benin yitwa Ramdi Wadani. Ibirori by'irahira rya perezida Ramdi Wadani biteganyijwe ku itariki 24 byabaye ku munsi w'ejo. Kugeza ubu ngubu nyine n'umuhango ntabwo urarangira, nyine watangiye ku munsi w'ejo. Uyu Wadani yatsinze amatora ya perezida wa muri Benin n'amajwi 98%. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane biri kuvugwa. Ndakubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, nyuma yo gutangaza amagambo akomeye cyane y'umudiplomate w'u Burundi wateguje ibitero ku Rwanda, avuga ko atari amagambo yo kureberera mu buryo bwose bushoboka. Ati hakwiye kuba ukwivuguruza ku mvugo yavuzwe n'u Burundi. Ati niba koko batari babikomeje. Ahangaha Nduhungirehe arashaka kugaragaza byinshi bikomeye cyane biri kugaragazwa n'igihugu cy'u Burundi mu gushaka gutera u Rwanda. Ibi byose ndabigufitiye hano. Ndakubwira ko ahitwa Ilundu hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane. Ibisasu bya drone by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa n'ingabo z'u Burundi byongeye kuharaswa mu buryo bukaze. Gusa kugeza ubu ngubu amakuru ahari, ahitwa Ilundu ndahabona ibisasu biremereye cyane rwose byahatwitse, ndetse amazu y'abaturage yatwitse. Ndabibona inkongi y'umuriro rwose yafashwe ku mazu y'abaturage. Ilundu ni kimwe mu gice giherereye mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Cyongeye kwibasirwa bikomeye cyane n'ibitero by'indege zitagira abapilote za drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze zongeye kurasa bikomeye cyane. Amakuru akomeje gukwirakwira mu karere aravuga ko ibi bitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe y'abazalendo ndetse n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR mu bikorwa bya gisirikare bikomeje kubera mu misozi y'Iminembwe nko mu nkengero zaho muri Poezero ho haratwitswe ku munsi w'ejo. Amakuru menshi cyane y'imirwano iri kuvuza ubuhuha yose ndayazanye nyakubwire uko yakabaye, ndetse ndaza no kubwira byinshi bikomeye cyane biri guturuka hakurya y'inyanja ngari. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yihanangirije bikomeye cyane igihugu cya Iran gishaka kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Israel, bashaka kwihorera kuri iki gihugu cya Amerika gikomeje kugaba ibitero simusiga ndetse no guhagarika amato mu muhoro wa Hormuz ariya mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru ariyo ni menshi, naho ndaje gutera akajisho nkubwira idonido akantu ku kandi. Reka ibyo byose n'ibindi nakubwiye mbive imuzi n'umuzingo mu buryo burambuye. Reka munyemerere gato mpere Beni mu gihugu cya Beni.
Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin agiye guhagararira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu murango w'irahira ry'iki gihugu cya Benin mu matora yabaye mu minsi ishize, bigasiga uwitwa Wadanyi atorewe kuyobora iki gihugu cya Benin. Ibirori bya Perezida Ramdi Wadani biteganyijwe kuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo byarakomezaga. Ku gicamunsi nibwo byatangiye. Uyu Wadani yatsinze amatora ya Perezida wa Benin mu majwi 98%. Uyu Ramdi Wadani ni umunyapolitiki akanaba n'impuguke mu by'ubukungu, yamenyekanye cyane muri Minisiteri y'Imari y'igihugu cya Benin. Guhera muri 2016 yagize uruhare rukomeye cyane mu ivugurura ry'ubukungu bwa Benin, cyane cyane mu kongera imisoro yinjira, kunoza imicungire y'imari ya leta. Afatwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye cyane bato b'abahanga muri Afurika bijyanye n'imari n'ishoramari, cyane cyane ko yize ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'imari, akanaba yanakoreye ibigo mpuzamahanga by'imari nka Deloitte mbere yo kwinjira muri politike. Yari ashyigikiwe kandi n'ubutegetsi buriho, ndetse afatwa nk'uzakomeza umurongo wa Patrice Talon wari perezida w'iki gihugu, aho agiye kuyobora manda y'imyaka 7. Umubano w'u Rwanda na Benin umaze imyaka ugaragaza ibikorwa bifatika, by'umwihariko kuva muri 2016 uruzinduko rw'uwari perezida w'iki gihugu Patrice Talon rwabaye imbarutso y'umubano mushya ukomeje guhuza ibihugu byombi, ndetse n'imbuto y'umubano uri hagati y'ibihugu byombi. Reka munyemerere mve aho ngaho muri Benin nerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko gato kamanze nkubwire inama yahuje ibihugu bikomeye cyane bigasaba M23 n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa guhagarika ibitero by'indege za drone mu Banyamulenge. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo, amakuru aturuka mu Minembwe aravuga ko mu ijoro ryakeye nyuma y'ibitero karahabutaka ibihugu by'ibikomerezwa byakoze inama bigasaba igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero mu Banyamulenge by'ako kanya. Ni ibihugu byiganjemo ibyo ni ibihugu byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika byongeye gusaba igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero mu Banyamulenge. Magingo yangaya uko bimeze rero nuko byifashe mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'iyi nama ibintu byongeye gusubira irudubi. Nyuma y'ibi bitero igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ubugande bavuze ko ngo bashaka noneho kurebera hamwe iby'ibi bitero. Amakuru atugeraho aratubwira ko hari amakuru avuga ko zimwe mu myanzuro cyangwa bimwe mu bihugu nyine bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ibihugu birimo Ubuholandi, Suwede, Ubusuwisi, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bategetse ko ibitero bihagarara mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo bashyize hanze, ibyo bihugu biravuga ko umuhati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe hagati ya Perezida Faustin Nyasimbe wa Togo ati turashaka umuti urambye w'ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu ngubu rero reka munyemerere mpere muri Uvira, niho hongeye kumvikana ibintu bitoroshye na gatoya. Muri Uvira hari kuvugwa imirwano ikomeye ndetse na deployment ikaze, hari no kuvugwa mu bwicanyi bw'umusirikare wishwe, haravugwa kandi n'amakuru menshi cyane yuko Abanyamulenge bakomeje kujujubywa. Uvira yongeye kuba indiri y'ubwicanyi. Amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5 aribwo hari umusirikare warashwe arapfa mu gace ka Kasenga, bikekwa ko yaba yari umwe mu Banyamulenge bakorera mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu Abanyamulenge bari kwicwa badatoranyijwe hano muri Uvira. Ntibari kwita kuri umusirikare wo mu ngabo za leta, ntibari kwita kuri umuki, bari kuguhitana pfa kuba uri Umunyamulenge. Nk'uko amakuru yizewe atugeraho abivuga, ngo yabashije kumenya neza
ni umwe mu baduhaye amakuru yabashije kumenya neza iby'uyu musirikare wishwe, avuga ko yari umwe mu barwanyi bakomeye cyane b'abazalendo ukora mu mutwe umaze igihe ukorana n'ingabo za leta ya Congo FARDC, ndetse imirwano ikomeye mu burasirazuba bwa Congo, ngo yari umwe mu nkingi za mwamba. Nubwo kugeza ubu ubuyobozi bw'igisirikare butaratangaza imyirondoro ku mugaragaro y'uyu musirikare wishwe, amakuru akomeye cyane aravugwa ko abaturage babonye amashusho bavuga ko rero ngo yari afite isura ifite aho ihuriye n'abanyamurenge, nyine bikeka ko ngo yaba yari umunyamurenge bitewe n'isura ye nyine nuko bamukekaga. Ibi bibaye mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo, ikibazo gishingiye ku moko gikomeje kuvugwa cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice biri kugenzurwa n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa babo barimo abazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'aba FDLR. Mu myaka yashize hakomeje kumvikana ibirego by'uko bamwe mu banyamurenge bakorera inzego za leta, cyane cyane mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC, bagiye bicwa cyangwa bagahigwa n'abo bakorana bazira inkomoko cyangwa aho bakekwaho ubufatanye n'isano rikomeye cyane rirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Abasesenguzi bavuga ko iki kibazo cy'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo gifite inkomoko ndende mu mateka y'akarere, aho hamaze imyaka myinshi havugwa amakimbirane ashingiye ku butaka, ubwenegihugu ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Ibi byatumye bamwe mu banyamurenge bavuga ko bakomeje kuba mu bwigunge no guhohoterwa, haba abaturage basanzwe ndetse n'abakora mu nzego z'umutekano. Mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo, abaturage baravuga ko ibikorwa bya gisirikare byakajijwe n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa babo, ni ibikorwa byo kuzambya umutekano ndetse no guhohotera abanyamurenge. Ndetse amakuru aranavuga ko hano muri Uvira ni umwe mu mijyi y'ingenzi ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, haherereye ku kiyaga cya Tanganyika ndetse no ku mupaka wa Congo n'u Burundi. Mu mezi ashize nibwo uyu mujyi wabaye kimwe mu bice birimo ibikorwa byinshi bya gisirikare kubera intambara ikomeye cyane iri guhuza Alliance Fleuve Congo na FARDC. Nubwo ubuyobozi bwa Congo bwakunze kuvuga ubufatanye na FARDC ndetse n'imitwe y'abazalendo, kugeza ubu ngubu abahuza baravuga ko ino Uvira ikomeje kuba indiri y'imirwano ikomeye cyane ndetse n'ubwicanyi buri gukorerwa muri Uvira. Amakuru aravuga ko rwose mu minsi ishize ngo hanagaragaye deployment ikaze cyane y'ingabo z'u Burundi. Kugeza ubu ni ubwicanyi buvugwa ko igisirikare cya leta ya Congo kiri kubukorera abanyamurenge. Gusa amakuru atangwa n'inzego z'umutekano aravuga ko uyu mujyi ushobora kuba urimo ikikango gikomeye cyane, gishobora no gutuma nyine hakubura urugamba isaha ku isaha. Bari no gutinya ko umutwe wa M23 waba wageze mu marembo ya Uvira, ndetse nk'uko biri gutangazwa agace ka Luvungi kari kuberamo ubwicanyi bukomeye cyane. Ibi byanasize n'ubundi uwitwa generali, ni umwe mu bajenerali bakomeye cyane aguye hano Luvungi. Reka mbe wenda ari naho nerekeza mbabwire iby'uyu musirikare wo mu ngabo za leta ya Congo warashwe na drone ya M23. Amakuru yari amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga mu burasirazuba bwa Congo, aravuga ko uyu generali autoproclamé Byamungu Ruduga Abdallah ni umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu mutwe w'abazalendo yapfuye asize ibitero bya drone, ndetse kwamamaza urupfu rwe byabaye mu muhango wo kumushyingura wabereye ahitwa Kigogo muri teritwari ya Uvira, aho abayobozi b'abazalendo n'abarwanyi bagenzi be bavuze ko rwose yishwe arashwe na drone arasiwe ku rugamba. Nk'uko byatangajwe muri uwo muhango, uyu generali Byamungu ngo yari aherutse kuvugwa mu bikorwa bya gisirikare byo kugaba ibitero mu Minembwe. Abatangabuhamya baravuga ko muri uwo muhango nyine niho babivugiye, bavuga ko iyi drone ngo yaramurashe mu gihe yari ari mu bikorwa byo guhuza no gutunganya imitwe y'abazalendo ikorera muri aka gace. Ngo nubwo hashize iminsi, gusa amakuru y'urupfu rwe avugwa ku mbuga nkoranyambaga mu baturage, ndetse kugeza ubu ngubu uyu
uyu mujenerali Abdallah yari umwe mu bantu bazwi cyane mu bazalendo, cyane cyane kubera uruhare mu gushaka gushyira ku murongo iyi mitwe y'abazalendo igizwe n'abadwanyi b'abaturage bavuga ko barwanya imitwe yitwaje intwaro irimo MRDP twirwaneho na M23 ikorera mu burasirazuba mu duce two muri Uvira, Fizi, Mwenga. Bamwe mu bamushyigikiye bamufataga nk'umuntu washakaga guhuriza hamwe imitwe itandukanye y'abazalendo kugira ngo ikore nk'ingabo zifite umurongo umwe. Hari n'abamushimaga ko yashoboye gukangurira urubyiruko rw'abapfurero ababembe gufata intwaro, kwifatanya ku rugamba n'igisirikare cya leta bakarwanya M23 na MRDP twirwaneho. Ibi bituma urupfu rwa General Byamungu rugaragaza indi shusho y'intambara ikomeje gukaza umurego muri Kivu y'Amajyepfo, aho drone y'imitwe yitwara nka gisirikare zikomeje nyine gucicikana muri ibi bice. Abasesenguzi bavuga ko urupfu rwa Byamungu rushobora kugira ingaruka zikomeye ku mikorere y'abazalendo muri teritwari ya Uvira na Fizi, cyane cyane kubera uburyo yari amaze kugira ijambo rikomeye mu guhuza imitwe isanzwe ikora mu kajagari. Nubwo yashyinguwe mu cyubahiro, hari n'abamufataga nk'intwari ikomeye cyane. Amateka ya General Byamungu asize ishusho ikomeye cyane ivanze hagati y'umuntu bamwe babonaga nyine nk'uw'ingenzi ukomeye cyane hano mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. Reka munyemerere kandi nerekeze mu yandi makuru no muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Masisi hose ni Kinshasa, mbabwira uko byifashe. Nyiri kuri Nduhungirehe ibyatangaje, reka mbanze nkubwira ibyabereye muri Haiti. Ingabo z'u Rwanda zishobora kuyisanga muri Haiti. Ryan Robin, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane wa Haiti, ndetse yabonanye na minisitiri Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda. Ni mu gihe bagiranye ibiganiro bitamaze umwanya muto, ndetse baganiriye mu buryo bwo kubungabunga amahoro mu bihugu bigize Francophonie, aho impande zombi ziyemeje kurushaho gufatanya mu bijyanye n'umutekano. Ibiganiro byabo byibanze ku byo guverinoma ya Haiti ishyize imbere mu bijyanye n'umutekano no gukomeza inzego no gusubira kuri gahunda ya demokarasi, ndetse n'icyizere cyo gushimangira ubufatanye hagati ya Haiti n'u Rwanda. Uruhande rw'u Rwanda rwongeye gushimangira ubushake bwo gushyigikira Haiti mu bikorwa byabo byo kugarura amahoro n'umutekano, cyane cyane binyuze mu kungurana ubumenyi no gutoza abashinzwe umutekano no kungurana ubunararibonye mu bijyanye no gukomeza igisirikare cy'ibihugu byombi no kongera kubaka inzego zihamye. Impande zombi zanaganiriye ko Haiti n'u Rwanda bihuriye ku bintu byinshi, mu gihe bavuze ko bagiye no guhurira ku nzego z'umutekano. Ubundi igihugu cya Haiti kikaba cyaha ikaze ingabo z'u Rwanda zikinjira muri Haiti kubungabunga amahoro n'umutekano. Iyi nama kandi yabaye mu mwuka mwiza, kandi ni inama bisa nkaho igiye kubahirizwa ibyavugiwemo. Igihugu cya Haiti giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyepfo, kikaba kimaze igihe kinini kidatekanye kubera ibikorwa by'ibyigomeke byitwaje intwaro cyangwa ibyihebe byitwaje intwaro bigenzura igice kinini cy'umurwa mukuru Port-au-Prince, n'umurwa mukuru wa Haiti, aho amahanga akaba yaragerageje gufasha iki gihugu kugarura ubuyobozi bwa leta, ndetse bohereza ingabo nyinshi mu bice bitandukanye, aho igihugu cya Kenya giherutse koherezaho ingabo zikamarayo umwaka gusa ntizigeze zigera ku ntego zabo, nyine bahita boherezaho ingabo za Haiti. Ese Haiti yaba irimo no gutekereza igihugu cy'u Rwanda mu gihe ibintu bikomeje kunanirana? Iki kiganiro cyabaye kiragaragaza ko u Rwanda rushobora kuba ruri kwitegura gutabara igihugu cya Haiti nk'uko cyatabaye igihugu cya Mozambique ndetse na Centrafrica. Reka munyemerere mve aho ngaho kandi nerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano. Imirwano yongeye kubura mu buryo bukomeye cyane muri teritwari ya Masisi ho muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse agace ka Rubaya katwitswe mu buryo bukomeye cyane. Ibi byanasize inkongi y'umuriro mu gace ka Masisi, ibintu birushaho kuzamba ndetse bikaba byanateye ubwoba abaturage benshi. No muri Rumangabo
nuko byagiye. Nerekeze muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru, gusa waravuga deployment ikomeye cyane, ni deployment ikaze cyane y'ingabo za M23 zongeye kugaragara muri teritwari ya Walikale. Byongera guca amarenga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryaba ryongeye kuhagaba ibitero cyangwa baba kubitegura. Gusa amakuru aravuga ko ibice bya Walikale bikomeje kubamo umutekano muke, ndetse byongeye no gusiga ingabo za leta ya Kongo zongeye kugaragara kumirwa ku kibuga cy'urugamba, aho bari bikoreye intwaro ngo zikaze rwose. Reka mve aho mu burasirazuba bwa Kongo nerekeze mu gihugu cya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahawe amajwi na minisitiri w'intebe wungirije asaba abapfumu kumumwicira. Wahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko ya Uganda yitwa Rebecca Kadaga yongeye kuvugwa mu itangazamakuru nyuma y'uko hasakaye amakuru n'amajwi bivuga ko ari we wavuganaga n'aba bapfumu. Ikinyamakuru Chimp Report cyo cyatangaje ko aya majwi yaganiriweho mu nama iheruka kubera muri Presidency ya Uganda Entebbe. Amakuru yatanzwe n'abantu bavuga ko bazi neza ibi byabereye muri iyi nama, baravuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje impungenge kuri ariya majwi mu biganiro yagiranye n'abayobozi bakuru bo mu ishyaka rya NRM abereye umuyobozi. Muri ayo majwi humvikanyemo abantu basobanura nk'abapfumu bavuga ku banyapolitike bahanganye ndetse no ku bikorwa byo kurinda mu buryo bwo kubarinda mu buryo bw'amayobera. Mu gice kimwe cy'ayo majwi kiri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga humvikanamo amajwi bivuga ko ari ay'abapfumu bavuga ko ngo baje gukanura amaso y'abanzi ba Kadaga. Aha bavugagamo ngo Museveni. Ijwi ry'abasesenguzi bo ku mbuga nkoranyambaga baravuga ko uyu Kadaga ibi abyifuza nyine kubikora. Museveni bivugwa ko yahawe amajwi n'abantu bamubwiye ko Kadaga usanzwe ari minisitiri wungirije muri iki gihe yaba yarasabye abapfumu kumwica we n'umugore we witwa Jeannette Museveni ndetse na murumuna wa Museveni yitwa General Salim Saleh. Icyakora ukuri kw'aya majwi ni kuragenzurwa n'inzego zigenga kandi nta bushakashatsi bwa gihanga cyangwa raporo ya leta irasobanura byemazeyo kuri aya majwi. Icyakora abantu bavuga ko bazi ibi byabereye muri Presidency baravuga ko uyu Kadaga yabajijwe kuri aya majwi muri iyi nama. Bivugwa ko Kadaga yaba yemeye ko yigeze gusura umupfumu, nubwo nta nyandiko cyangwa itangazo ryemewe ryasohotse rivuga ibi byaganiriweho muri iyo nama. Uyu Kadaga yavuzweho kujya mu bapfumu mu gihe ibikorwa bya politike bikomeje gufata indi ntera mu ishyaka rya NRM nyuma y'impinduka ziherutse mu buyobozi ndetse no mu myiteguro y'inteko nshingamategeko ya kabiri ya 12. Abasesenguzi mu bya politike baravuga ko ikwirakwira ry'aya majwi ryongeye guteza impaka zikomeye cyane no kutumvikana mu buyobozi bwa NRM, aho abayobozi bakuru bari kuganira ku mpinduka z'abayobozi b'inteko nshingamategeko ndetse no kuvugururwa mu ishyaka rya NRM muri rusange. Nk'uko aya majwi abivuga, abo bapfumu ngo babwiye Kadaga ko mbere hari abantu bari bashatse ngo bakure amaraso mu mubiri we kugira ngo abeho nabi kandi mu mibabaro. Banamubwiye ko Museveni yifuza ko yazamusimbura ku mwanya wa perezida wa Uganda, ariko ko hari abanzi benshi bamubangamiye muri uwo mugambi. Nyuma yaho gato abapfumu ngo basabye Kadaga amafaranga, ariko ababwira ko ntayo afite. Ati reka turebe uko icyumweru gitaha kizagenda. Uyu Rebecca Kadaga ni umwe mu banyapolitiki bafite ijambo rikomeye cyane muri Uganda, dore ko yabaye perezida w'inteko nshingamategeko imyaka 10 mbere yo kugirwa minisitiri w'intebe wungirije mbere, ndetse yari minisitiri ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Reka ahubwo munyemerere mfungura indi page ikomeye cyane y'amakuru nerekeze mu gihugu cya mu gihugu cya Ukraine. Kugeza ubu ngubu haravugwa amakuru akomeye cyane y'imirwano ikomeye ishobora kubura ndetse n'urugamba rukaze. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko bagiye kwihorera ku bitero byagabwe na Ukraine, ibitero bigera ku 10 byagabye ku banyeshuri hapfa abantu 6.
Perezida Vladimir Putin yavuze ko abantu 9 bakomerekejwe n'iki gitero cyagabwe mu mujyi wa Stromblinsk mu gace ka Luhansk, abandi 15 baburiwe irengero. Ukraine yavuze ko yarashe icyicaro cy'itsinda rirwanisha drone za kiriya yitwa Stalmbislik, ndetse ntibiratangazwa niba iyi nyubako yaba yarashwe mu buryo bukomeye cyane. Perezida Vladimir Putin nta nyubaka za gisirikare zigeze zitwikwa, gusa dukomeje amakuru y'ubutasi kugira ngo turebe neza iby'ibi bitero. Putin yasabye ingabo gutegura uburyo bwose basubiza iki gitero kugira ngo babaze igihugu cya Ukraine. Ubutegetsi bw'Uburusiya bwo bwavuze ko ibitero byagabwe kugira ngo nyine ngo bivugane bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'Uburusiya. Gusa drone zigera kuri 16 za Ukraine nizo zarasiye hamwe kuri iri shuri. Umwe mu banyeshuri b'Uburusiya bavuze ko aba banyeshuri bahise bakwira imishwaro, gusa umwe yararashwe ku itariki 21 Gicurasi, nibwo perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje ko barashe mu bubiko bw'ubutasi bw'Uburusiya FSB mu ntara y'Uburusiya nyine bwigaruriye yitwa Kherson. Byavuzwe ko abantu 100 mu bari bari muri ibyo bice bishwe cyangwa bagakomereka, aho Uburusiya ati ntibwagize icyo bubivugaho na gato. Gusa kugeza ubu ngubu umutekano ntabwo wifashe neza muri utu duce tumaze iminsi twarigaruriwe n'igihugu cy'Uburusiya.